سلام و درود گرم ما نثار شما بیننده بسیار عزیز سامانه آیل تیجی. خب شاید این لحظه بیننده های عزیز ما را در این پیراهن میبینند و شاید درباره چی گفتنی من نه، ولی درباره پیراهن من فکر میکنند که این چی پیراهن است. من اکنون برای شما میگم که این پیراهن را خورشید ستارف خیلی خورشیدوارانه آفریده است که نورهای خورشیدی، گلهای بهاری، زمین سبز تاجیکستان در اینجا انعکاس شده است. حالا که درک کردید که صحبت سر چی است و ما در کجا قرار داریم. ما این لحظه در خاندان و اصلا اگر بگیریم در کارخانه خورشید ستارف طراح و شاه مد تاجیک قرار داریم. سلام علیکم خورشید. درودی ما نثار شما باشد. ما که این لحظه خاندان شما هستیم و شما در خاندان ما هستید، در برنامه ما هستید. من نمیدونم که کی باید کی را خوش آمدید بگوید. و هر حال از روی آداب من شما را به برنامه دیدار خوش آمدید میگویم. خوش آمدید. خورشید، در سامانه های اینترنتی سر و صداهایی هستند که شما در سنه 3 مارس چکن فیشن، شامی چکن فیشن رو برگزار میکنید. خب یک کمی معلومات میدادید که این چگونه شام است و از این شام بیننده چی انتظار شده میتواند، برای بیننده چی داده میتواند، کیها دعوت میشوند و چند کلکسه در اینجا نشان داده میشود. من آید این برای ما یک کم از معلومات میدادید. تشکر زیاد برای قدم رنج نمودنتان به این درگاه هنر و کارگاه من. در باره 3 مارس که سال 2020 برگزار شدنی چنین یک چرابینی من تصمیم گرفتم که از قرن تاریخ و تمدن فرهنگ لباسی ملتمان ایجاد نمایم و آن چیزی که در دوام 100 سال اخیر با ما میراث مانده است، من این لباس ها را دریافت نموده از سری نو احیا کردم. منطقه های زیبای کشور ما از یکدیگر با همون نقش و نگار، با رنگ و بار و طرز دختی چکندوزی و گلدوزی به کلی فرق میکند و از این رنگ و رنگی خیلی زیاد ما استفاده کرده توانستیم تا در این شام نمایش هنر چکن به نمایش گذاریم. چون خودتان شاهدی آن بودید که سال گذشته در یونسکو وارد گردیدن چکن همچون میراث غیر مادی انسانیت وارد گردید و الکی ما با افتخار میتوانیم گفتن که چکن این مال مردم تاجیک است و با افتخار و با یک سر بلند میتوانیم به تمام مردم روی زمین هنری بالای گلدوزی ملی چکن را معرفی نماییم. می توانم بپرسم که چند قسم لباس ها در این شام نشان داده می شوند؟ فقط تنها چکن نمایش داده می شود و یا باز لباس های دیگر نیز هستند؟ البته مقصد از برگزار گردیدن همین چرابینی که ما آماده کردیم این بخشیده به سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی و بخشیده به عید بهار، عید بانوان و همچون عید نوروز است. در لباس ها باز هم یک چند نمونه مدرن هم دیده می شود و لباس های عروسی نیز آماده کرده ایم به طوری به دختی اروپایی ولی با همون نقش و نگار چکن، چون برنامه چکن فیشن شو نامگذاری شده است. هر کلکسیایی که ما به نمایش میگذاریم در آن حتما یک نقش و نگار، حتما گلدوزی، حتما همان چکن استفاده کرده می شود. حتی در لباس های مردانه، در لباس هایی که برای جشن و عروسی دامادی مثلا در بر میکنند، در آنها نیز چکندوزی، همون نقش و نگار و تکنیکای زردوزی را نیز استفاده برده ایم. خب شما گفتید که نتیجه 20 ساله ایجادیاتم را نمایش میدهم. خب در این 20 سال چی نتیجه ها بودند، چی دستاوردها بودند، چی سفرهای هنری بودند که تا امروز در خاطر شما نقش بسته است؟ اصلا هنگامی که با نمایش لباس های مثلا ملی در چرابینی های فرهنگی که در
берун аз кишвар рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон баргузор мегардад дар шаҳри Москав, дар Петербург ва Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва дигар кишварҳо зиёд иштирок кардам. Баъзан ҳолатҳое буданд, ки аз саҳна ҳатто як рӯзноманигор навишта буд дар Москав, ки садои як нафаре ба дигаре мегуфт, ки ин чӣ гуна либосҳои зебо ва ин чӣ гуна кишвари афсонавист, ки ман мехоҳам ба ин кишвар равам. Ва ана ҳамон рангорангии зебои табиатамон ва ана ҳамон рангорангии либосҳои чакан ва ана ҳамон заҳмату меҳнати модарон, ки бо нуги сӯзан дар дили шаб бо як меҳру муҳаббат рӯи ин матоъ ин либосҳоро медӯзану меофаранд, бисёр як қувва ва энергетикаи сахт дорад, ки наметавонад мардумро бетаваҷҷӯҳ гузорад. Ба ҳамон хотир ҳамеша мегӯям, ки худи ҳамин меҳнат кардан ва заҳмат кашидан ва бо нуги сӯзан як бурданони ҳалолро ёфтан, ин худаш зикр аст. умуман боз ҳастанд мардҳое, ки пешаи шуморо интихоб карданд. шогирд доред дар ин пеша? албатта, ман ду шогирди худамро ба Русия равон кардам барои таҳсил кардан дар донишгоҳи дизайнерӣ шаҳри Курск, ки ҳоло дар курси дуюм мехонанд ва фикр мекунам баъд аз хатми ин донишгоҳ омада боз ба кишварамон, ба мардуми Тоҷикистон хизмат мекунанд ва ин касбу ҳунари маро давом медиҳанд. барои намоишатон духтарҳоро бо қадду қомати зебо, бо ҳусни расо хеле зиёд ҷалб месозед. инҳоро аз куҷо пайдо мекунед? худашон меоянд, худатон меёбед? ман бо либосҳо кор мекунам, ман либос меофарам. он нафароне, ки бо духтарҳо кор мекунад ва барои интихоб кардан ба моделини агентство мерам ва интихоб мекунем кадом духтар ба либосҳои мо мутобиқат мекунад ва онҳоро интихоб мекунем ва бо онҳо ҳамкорӣ мекунем. бибинед, ҳар кишваре, ки ман сафар мекунам, дар он ҷо имконият надорам, ки аз Тоҷикистон бо ҳамроҳи худ 20 духтар ё ки 40 духтар, ин хеле қимат мешавад. ба ҳамин хотир аз ҳамон кишварҳо масалан духтарҳо интихоб мекунам ва барои намоиш додан. ҳар як либос масалан ба чеҳраи рангу ва чеҳраи он духтар зебанда бошад, ранг мутобиқат карда бошад ва ҳатто нурҳои рӯшноидиҳие, ки масалан ҳангоми намоиши либос дода мешавад. албатта ино ҳама зарур аст. ҳамчун рассом ва тарроҳ ҳамаи инро ман ба инобат мегирам. завҷаи як марди сарватманд аз Туркиё барои харидории либосҳои омода кардаи шумо меомадааст. дуруст аст? бонуи аввали Туркиё, Эмина Эрдоган, дар зимни сафари худ ба Тоҷикистон аз хонаи муди ман дидан карданд ва баҳогузорӣ карданд ва аз чанд либосҳои ман низ харидорӣ карданд ва хеле мехостанд, ки ҳамин либосҳо дар Туркия дар ҳафтаи баланди муд ба намоиш гузошта шавад, чунки бениҳоят як эҳтироми зиёд дорад нисбати либосҳо ва анами нақшунигорҳои тоҷикӣ. саломат бошед. ташаккур мегӯем барои бисёр як суҳбати гарматон ва умеду орзуи мо барои шумо ҳамин аст, ки бигзор заврақи эҷодиётатон дар дарёи ҳунаратон зиёда гардад ва тамоми дунё аз ин эҷоди шумо баҳравар бошад. саломат бошед. оила тиҷи садранги зиндагӣ. ба сомонаи мо обуна шуданро фаромӯш насозед.